Ni na mhakanyana yitsongo ni navelaka ku yi hundzisa nyana la eka Matsonga ya ka hina. Ku na mhakanyana leyi ni vonaka onge context ya kona yi nga tshika yi va na vambirhi vanharhu la yi nga ta va pfuna. Hi na mhaka leyi hi nga yi twisiseki laha hi bohekaka ku va ni before hi ta dzika ngopfu hi ya eka spirituality hi fanele hi rhanga hi languta la henhla eka xalo before hi ya hi dzika. A hi languteni timhaka ta ripfumelo ku nga religion, and then hi vuya hi ya languta timhaka ta ndhavuko ku nga culture. You know, these two things i swilo swimbirhi swa ku hambana, whereby loko hi ta eka culture we don't worship, a hi dzunisi kambe ho tsundzuka ntsena. Hi tsundzuka laha hi taka hi kona, hi tsundzuka lava hi tswaleke, lava tswaleke vona back ya le ndzhaku le, and hi xilungu hi leswi va swi vitaka swi ku ancestry. Hi fika hi lahleka nyana kokwalaya hi nga swi twisisi nyana kahle ku i yini ku hambana ka the ancestors ku nga va le hansi lava nga etlela na Xikwembu, God. So leswi ni lavaka ku fika ni xi languta ngopfu i ku eka Xitsonga hi ri ku na Swikwembu, hi ku na Xikwembu. Laha hi fikaka hi nga swi twisisi kahle ku hi kwihi laha hi fanelaka hi worshipa, ku dzunisa, kumbe hi kwihi laha hi fanelaka hi tsundzuka ntsena as part of kambe yini siku lera ra culture ra ku mbala swa culture roro leriya ra ku Matsonga ma mbala Xitsonga xa vona, VaZulu va mbala Xizulu xa vona hi mukhuva woluwa. So va ka hina loko hi la ku dzunisa Xikwembu, hi la khongela Xikwembu, ene hi la ku ti tiva leswaku tanihi maAfrika hi yime kwini, hi ya kwini, hi suka kwini, a hi rhangeni hi twisisa la ku na Xikwembu ku nga Jehovha a nga le henhla henhla, ku na leswi hi swi vitaka swa ku i Swikwembu laha hi nga famba hi ya kombela i rito rin'wanyana hala ka VaZulu hi ku i mandlozi. So swilo leswi mandlozi kahle kahle hi ya languta i vanhu lava va ka se va humeriwe hi mimoya yaleyo, va connect-ile va sungula ku endla sweswiya moya liya yi va endlisaka swona i mandlozi. Se hi ya languta vafi lava nga etlela ancestry ku nga layeni ya laha mina ni humaka kona, ni tswariwaka kona. Like for an example loko hi languta Yesu Kreste hi twa eka Bibele eka makhambi yo tala a vitaniwa ku i n'wana Abrahama, n'wana Davhida. Ku va ku vulavuriwa hi ancestry ya yena la a davukaka kona hi ku ya hi layeni ya ka Juda la a taka hi kona. Hina hi maAfrika loko ni ya khongela Xikwembu onge hi nga famba hi ya yi twisisa mhaka leyiwani ku vatswari va mina lava nga ni tswala a hi madimoni kambe i vatswari va mina, a ni va khongeli kambe rirhandzu leri va nga ni nyika rona swa fanela ku xivongo xa vona ni xi yisa emahlweni. Loko ku ri ku i madimoni swi vula swona u fanele ni cincana xivongo. Loko ku ri ku ni Sithole, Sithole i mani? I papa wa mina loyi nga ni tisa emisaveni, papa wa yena na yena a ri Sithole, of which swi ni byelaka kahle ku va nge vi madimoni vona ivi mina ni sala ni tirhisa xivongo xa vona. That means swi vula ku i yini lexi ni xi yisaka emahlweni, ni yisa vito ra vona ra vudimoni emahlweni. Now we need to understand ku fikela kokwalani because vafundhisi va ku tala hi na mhaka leya ku hi fika hi nga endli vanhu va kota ku twisisa ku what is the difference between the demons and the ancestors. Hi hetelela hi endla vanhu va twa onge loko va khongela va byela Xikwembu ku wena Xikwembu xa Samora, wena Xikwembu xa Manavetana, wena u tiseke va rixaka ra mina ku ze ku tswariwa mina xintukulwana lexi nga ponisiwa ni tivaka timhaka ta mfumo wa tilo, wena Xikwembu u va hlayiseke lava nga kona Xikwembu xa mina ku tiviwaka hi wena. Ni ri n'wini wa matimba hinkwawo loko u swi rhandza endla ku rhula eka vona, endla ku lulama eka vona tanihiloko mina xintukulwana ni khongela. Hi ku Bibele vula marito man'wanyana yi ri lava nga fa a va ha ri na matimba eka lava hanyaka. So hi marito man'wanyana wena wa hanyaka hi wena u nga ta nyika value, u nga ta tlakusa na xikhongelo lexi nga ta ya ehosini u ri karhi u preserve i rixaka ra wena. Siku rin'wanyana hi vona hosi Yesu loko a ri karhi khongela ku humelela Eliya na Muxe entshaveni, ene Eliya na Muxe nkarhi wolowo va love khale. So leswi swi hi byela kahle leswaku ku nga mani ku famba miri kambe mimoya ya vona yi va ya ha ri kona. Lexi xi nga hoxeka i ku va se hi famba hi ya va khisamela hi va khongela, swi hoxekini sweswo kambe loko hi tsundzuka leswaku ku na Xikwembu lexi nga le henhla ku nga Jehovha loyi a nga hi tisela mulondzovoto ku nga Yesu Kreste, hina hi na matimba ku tlula lava nga fa. Make no mistake,
loko hi ri karhi hi khongela hi landza authority ya tilo leyi tlulaka hinkwavo lama nga etlela ku nga mani ku nga Xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu Kriste wa Nazareta ivi hi leya out timhaka ta hina a va na matimba ya ku lwisana na lweyi hina hi n'wi vitanaka loko hi vitana yena lweyi a nga endla vona mara loko hi ya associate na mimoya yin'wanyani ya ka yi nga ri ya muvumbi ya pfuxa mimoya leyi nga ta yi ta vanga mpfilumpfilu leyi na vona va nga ta ka va nga koti ku yi sivela hi ku a va ha ri va la misaveni va lovile leswi nga ta endla va nga koti ku yi sivela i ku swi nga endla kuma a va fambanga kahle na Xikwembu a va na matimba a va na authority magede ya vona a ma pfuliwi leswaku ma nga ta va ta hi lwela hi timhaka ta ku vona a va fambanga kahle na Xikwembu i Xikwembu ntsena xi tivaka ku pfulela ti-guardian angel tintsumi leti nga tona ti fanelaka ti hi vonisa swo karhi loko hi etlele that is why hi ri na ti-trailer ta milorho hi ri karhi hi lorha swilo leswi endlekaka because of ti-guardian angel ta hina kumbe vakhanyiseli va hina lava Xikwembu xi nga hi hlawulela vona ku nga vafi va ka hina lava kalaka va nga ha ri kona now hina as vafundhisi hi na mhaka liya ya ku hi ku loko munhu a ze a sungula a vulavula hi lava kalaka va nga ha ri kona munhu loyi se associate na mimoya ya ku biha associate na madimoni loko swi ri hi mukhuva wolowo why hi fanele hi associate hi vulavula hi Xikwembu xa Abrahama Xikwembu xa Yakobo Xikwembu xa David hikuva lava a va ri kona va hanyile ka misava leyiwani ene va ha ri kona le ka Israel leswi vulaka swa ku hosi Yesu loko va ku i Yesu n'wana Abrahama n'wana David kwini ka Israel i hosi ya hina i mulondzovoti wa hina kambe wena u na vatswari va wena lava u fanelaka u va associate na vona lava ku nyikaka the trailer of your visions now lexi ni vonaka ku xi na nkoka la i ku hi fanele hi ya languta ku kahlekahle madimoni i yini before hi vuya hi ta demonizer lava kalaka va nga ha ri kona va tinxaka ta ka hina xin'wana lexi ni nga xi vona hi hina maAfrika ngopfungopfu hina Matsonga lava phahlaka loko va ya emasirheni va ri byelananani hinkwenu n'wina mi kalaka mi nga ha ri kona mi ni pfulela tindlela why va fanele va byelanana hinkwavo ku ri ku na loko va hanya emisaveni a va nga hanyi swa ku fana na ku na vanhu lava Xikwembu xi nga ta va hlawula to be your guardian angels not everyone for an example loko ri ku kokwana wa wena i love a ri noyi a dlaya vanhu a tsema vanhu mikolo a endla swilo leswi hinkwaswo loko a lovini i ta va dlodzi ra kahle na i xivutiso xo lexo so loko u byelananani hinkwenu u lava va ya byela na yena na so these are the things leswi fanelaka hi swi languta loko u ya khongela u nga yi direct ka vona loko u ri munhu loyi a nga ponisiwa byela Xikwembu Jehovha wa Xikwembu lexi hanyaka Xikwembu xa mani Xikwembu xa mani Xikwembu xa mani ku ze ku tswariwa mina xintukulwana lexi nga ponisiwa Xikwembu xa mina ndzi twele vusiwana loko ku ri ku na leswi u nga va khomisa swona tanihi ti-guardian angel ta mina va pfuli mahlo ku vanhu va ni rhangela emahlweni a va nge pfuli ndlela va le hansi a va pfuli ndlela hikuva va na matimba leswi va nga na swona va endla yini vo khanyisa tanihiloko ri xintukulwana va ku tela le milorhweni va ku kombisa ku hi leswi na leswi na leswi leswi faneleke swi endla so loko hosi yi swi rhandza hi yona yi nga ta release ti-guardian angel toleto ku va ku ri tona ti nga ta ku rhangela emahlweni so there is nothing wrong with the ancestors problem loko se wena u ti gandzela u ti khisamela u ti endla Xikwembu leswi nga le henhla hi yona mhaka va ku na swikwembu swa hava loko se u endla hi wena u va demonizaka u va endlaka leswaku va languteka va nga ri kahle kumbe va languteka va ri lavo homboloka emahlweni ka Xikwembu hi ku wena u hanyaka ntiyiso wa wu tiva mara a wu lava ku khongela Xikwembu lexi hanyaka u lava ku khongela vona and loko u sungula ku khongela vona u endlela ku punishment ya vona yi ya mahlweni yi andza loko ku ri ku vhele ku na leswi hi ku Bibele yi byela kahle ku a ku na la nga lulama mahlweni ka Xikwembu eka misava leyiwani so the moment u sungula ku khongela vona u endla punishment ya vona yi andza kasi mhakankulu khongela Xikwembu lexi nga le henhla u ku we Xikwembu wena u nga ni tisa ka misava leyi ku ni hlawula wena u tivaka vutomi bya mina bya siku na siku twela vusiwana n'wini wa matimba lava nga etlela Xikwembu xa Lisbeth Xikwembu xa Ana lava nga ni tisa emisaveni n'wini wanga lava u va hlawuleke leswaku va va ka layini ya ku vonakala evuton'wini bya mina a ku ve wena Xikwembu xa mina u nga ta va release va va ti-guardian ta mina va ni khanyisela laha se ku nghenaka tintsumi because now problem i ku loko hi vulavula hi tintsumi vanhu a ni tivi swa ku va suka va hleketa yini ku na ti-universal angels leswi hi swi vitaniwaka hi ku i ti-archangel se ku na tintsumi ta nyimpi leti ti nga asayiniwa hi Xikwembu ti nga yimela misava hinkwayo so ku na tintsumi angels leti Xikwembu xi ti asayinaka personal ti ta eka mina a swi kona swa ku nga suka tintsumi ta guardian angel ta mina ti ya guide munhu un'wana kumbe ti ya guide munhu un'wanyana a swi kona
only universal angels which are archangels leti kotaka ku yimela universe, ti kota ku yimela province to province, ti kota ku yimela mindzelekano ya la misaveni hi ku ya hi authority ya Xikwembu na hi ku ya hi mindzelekano leti nga nyikiwa yona. I tintsumi toleto a yi na xivongo swa ku ta ku ntsumi leyi yi yimele ndyangu wa ka mani, loyi yimele ndyangu wa ka mani. Loko u lava ku languta matirhelo ya tintsumi, ku na tintsumi leti nga yimela ti-village, na tintsumi leti nga yimela ti-province, na tintsumi leti nga yimela ti-country, na tintsumi leti nga yimela mindzelekano yo karhi. Siku rin'wana na rin'wana ku tshama ku ri na nyimpi. Lexi nga ta ku tsundzuxa xona n'wana wa le kaya, loko wa ha ri ku laveni ka information leyi, wa ha ri ku lweni na ku twisisa kahlekahle timhaka ta spirituality, ku na lexi faneleke xi endla. Tshama u khongela minkarhi hinkwayo, Xikwembu ni pfuni ni nga wisiwi hi mimoya. Ti-attacks loko ti fika ni nyike matimba ya ku khongela. Xikwembu xa mina a ku na nyimpi leyi ni nga kota ku yi wina loko we u nga ri kona. Loko endlisa swoleswo, Xikwembu xi va xi ri ku sirheleleni u ri karhi wena u ri capacitated. Loko u ri karhi u lava information, u ri karhi u dyondza, u ri karhi u twisisa timhaka ta spirituality, Xikwembu hala tlhelo xi va xi endla yini, xi va xi ri ku sirheleleni. Because information yo tala na knowledge yo tala hi timhaka ta spirituality it's very dangerous loko u nga tiyanga. Loko sungula ku accumulate more information and much crucial information leyi nga ku nyikaka the light ya ku kota ku twisisa ku kahlekahle u yime kwini, the attacks rises. Na Satan na yena i rhumela tintsumi ta yena ti nga ta endla njhani, ti nga ta ku attack leswaku u nga heteleli u fika eka level yo karhi. A ri ni vutisa a practical example, why vanhu lava dyondzaka maths na science loko va ri very good ka maths na science va hetelelanga va a little bit disturbed la miehleketweni? It's because of maths na science are not just numbers, but are the equations. Those equations are incantations. Those incantations are the equations leti nga endliwa hansi ka mati. That is why if you have a look at it, wena u nga tikuma u ri bright ka maths na science, but u swi endlisa ku yini makumu ka siku na we n'wini swi fika swi ku qakanyana. It's because those equations are spiritual, those numbers are spiritual. Once you are very, very good, you are getting close to unlocking the secrets, the source ya these equations. So that is why va fika va ku switcha nyana katsongo ku la miehleketweni swi vangaka a ti binyana kahle. Kuma ku very, very wo excel, or very smart, but because those subjects are too spiritual to a point ya ku you can enter the upper levels. Look at ma billionaires lava ngona, the youngest billionaire loko hi vulavula hi muendli wa Facebook Mark Zuckerberg is still a young boy, but loko n'wi languta njhe na loko a vulavula wa swi vona ku this guy ngaka has been cloned, ngaka nga right kahle la miehleketweni, because he escalated the heights of the secrets ya vutomi to a point whereby anga fika aba part of the secret society. Unlike ya fika like the secret society, unlike ya fika like ka level ya the Freemasons and the 5 stars and stuff. Swi dzike ngopfu vana va le kaya a ni lava ntsena hi ta twisisa laha hansi nyana la before hi ta fika le henhle le, because loko u nga swi twisisanga la hansi, loko dzika u ya le hansi u ya ku lahlekeni, you're gonna be very, very, very lost in the midst of the spirit. So swi kahle ku lava information. Knowledge is power. Once you have knowledge, then you are ready to go deep into understanding kahle kahle how is the operation of the spirit, ku tirhiwa njhani, how to break the curse, how to eliminate whatever that was said in your life as an incantation of curse and all swo fana sweswo. Ku na ti-altari to tala, mindyangu ya ku tala yi stakini namuntlha because a yi koti ku swi twisisa ku kahle kahle va ta ti tshova njhani ti-altari. So a hi hinkwavo lava le hansi va ka n'wina va nga ti-guardian angel ta wena, a hi hinkwavo, only lava Xikwembu xi nga va hlawula. Xikwembu xi va hlawula ntsena loko wena u endla yini, u stika eka swikhongelo swa wena, u swi ncenga Xikwembu lexi ni xi lavaka no lava ntsena lava nga vona u nga va hlawula, va fambisanaka na purpose ya ku ponisiwa ka mina, lava fambisanaka na ripfumelo ra mina, lava va nga famba eka misava leyiwani va ri karhi va ku yingisa hambiloko va nga ri vonanga tilo, kambe Xikwembu loko ku ri ku wena wo swi rhandzile ku va ti-guardian angel ta mina, va vi vona lava nga ta ni guida eku lorheni ka mina, the trailers of my dreams a ku vi vona va nga ta va karhi va ni aligna hi mukhuva wolowo. So there are a lot of things. Ku na ti-spirit ta ku tala leti ti nga kona, boundaries. Ku na ti-spirit ta marini ta le matini, ku na ti-spirit ta tintshava, that is why ku ri na mikwembu ya vangoni, ku ri na mikwembu ya vandhawu, that is it's a lot of things, swi tele ngopfu. So lexi ni lavaka ku hi swi twisisa ke vamakwerhu i ku eka hinkwaswo hi fanele hi hambanisa ku ku na Jehovha Xikwembu nkulukumba loyi a nga rhumela Mesiya Yahoshua, loyi namuntlha vito ra yena according to translation ti nga ri fika ka Jesus Christ, moya lowo kwetsima nga Roho Kadesh, ku nga moya lowo kwetsima Holy Spirit.
So hi mukhuva wolowo hi fanele va ka hina hi ya hi ya lavisisa kahle before hi ta sungula ku jaja van'wanyana, because I have realized the Christian family hina makreste we are very quick to judge the religion tin'wana, we are very quick to judge vanhu van'wanyana lava kalaka va nga yeki etikerekeni, as if Xikwembu xi tshama ndzeni ka tikereke. Xikwembu a xi tshami ndzeni ka tikereke, kambe Xikwembu xi lava mbili, munhu loyi a nga na peace, munhu loyi a nga na rirhandzu, munhu loyi a endlaka ku rhandza ka xona. Most importantly, Xikwembu ku va ni ya hi ya vona mfumo wa matilo according to the Bible, hi fanele hi va hi babatisiwile and then hi va hi pfumerile hi milomu ya hina ku Yesu Kreste hosi na muponisi i fele swidyoho swa hina. Once you reach that level, a ni vuli ku vanhu a va tshami va nga yi tikerekeni, but once you have done that in your life, then you are ready to move with God. Xikwembu a xi tshami ndzeni ka kereke, just as long as you make peace, as long as you give more than you take, as long as you help, as long as you do the good deeds, as long as u endla leswi buku yi lavaka swona, you are good to go with God. Because vanhu va ku tala they judge vanhu hikuva va nga ri ndzeni ka tikereke, and only to find that vanhu lava kalaka va nga ri ndzeni ka tikereke hi vona va endlaka swa kahle swa ku amukeleka emphakathini ku tlula vamani, ku tlula lava nga le ndzeni ka tikereke. Xikwembu a xi mi pfuni maxaka ya mina, a ku ri message nyana wutsongo. Loko ku ri ku swi kona swin'wana leswi fanelaka hi burisana ha swona, na kumeka vamakwerhu 07125 99003. Loko mi nga ni kumanga ko kwalani ke mi ngo ni follow kunene eka YouTube channel yo leyiwani, van'wanyani na le ka Facebook mi nga ni kuma, just invite me or mi ni tsalela hi bula hi swin'wana na swin'wana leswi nkarhi wun'wana mi nga ta va mi ri na ti-contradiction ta swona, kumbe mi nga ri ku swi twisiseni leswi nga ta va swi vulavuriwe hi mina. Hikuva lexi ni xi vulavulaka munhu loko ku ri ku a nga le ku xi twisiseni kumbe le ku xi kaneteni, a hi xi buli n'wana wa le kaya hi hetelela hi kuma xitshunxo. Hi ku ni rhandza ku xin'wana na xin'wana lexi ni xi vulavulaka xi va xi ri na reference, hi tlhelela ndzhaku hi ya xi bula hi ze hi kuma xitshunxo. Hi ku ni twisisa swa ku leswi ni va ka ni swi vulini loko ku ri ku swi na ku kwetlembetana laya na laya, ku hi ta ze hi kuma xitshunxo hi fanele hi kwetlembetana hi ze hi ya fikela exitshunxweni, ku va ni un'wani wa hina a va a swi twisisa. Loko a nga ri ku swi twisiseni kumbe ku ri mina ni kalaka nga ri ku swi twisiseni, then I will take the initiative ya ku ya mahlweni ya diga for more information. Xikwembu a xi hi pfuni na le ka siku ra namuntlha. Ni mi rhandza hi rirhandzu ra love na Xikwembu xa mi rhandza.